Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Sao? Bạn trẻ maya mẹ mẹ mày. Maya lấy cũng angel sa. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat Pynsaphriang. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Kestorka Pedeng Bupati ke Parliamentary Affairs Rijiju ula Pynsaphriang ke video jong ke Jingiakhih ke Paidbah Sikkim hak bagi Paidbah kelami ban kershan ya ke Women's Reservation Bill lani ke andro ke bagas Sorkar kelawan rah yang dorbar Henry kam shimlayo ya ke jing menjur nomor ke jing persya ke MP ke badan hak yang persya Rijiju ula ong ba ke Jingiakhih jong ke Paidbah hai jela ibarat kum ke Sikkim ke dikadak ke jing maham ya ke seng Kongres Ka Women's Reservation Bill ketika anro kebaga Sorkar ka thumu ban ai bha kerpang like pulai person yaki kenthe Lok Sabha bar haki assembly constituency ru bar ka Sorkar ka thumu ru ban phya thmai yaki constituency khna kindan ki constituency ki bla banyakhun tangi kenthe Rijiju lo ong ba ka bill ka yapno namar ba ki MP ki bidan hakil yang persya kim kershan satya ki MP ki bekersha ni ka bill ki dan arspa khna prangod Bat ki bersyapat ki dan arspa lai pongot bat kat kum ki kendon congkaan odom la satya ban pas nomor keliang sinchar kam shimala ban yo ye ke 2/3 majority kum manchpen kan mau ba kani ka anro ka Sorkar ka thumu ban penbuan ki MP Lok Sabha na ka sanspa sa phulai sha ka praspa san pongot bat kan penbuan ru ki assembly constituency ha ki jalla ba pher Ki MP jang seng Kongres kelakaran Shahi yang dorbar pe ya jing ai bha ya ki kenthe ki kershan Henry ya jing pihak constituency part ki persya namar bawat ka census ru kampar biang khadu menta bar ka aratin ru yo kandai ke jing shim kabu politik कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत के महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो ज़िंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे। बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। बृहत रैली हजारौं को संख्यामा नारीहरूले यहाँ समर्थन गर्नु भएको छ आजको रैलीमा।
अझै सकिएको छैन तर म यो भिडियो यहाँ भन्न सक्दैछु यो भिड देख्नुहुँदैछ यो गान्तोकको राजधानीमा यो नारी शक्ति अधिनियम समर्थनमा निकालेको र्याली सिक्किममा we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot ek snong no ngi kwa yo sngo bhan ek snong de la khot kala yat Dikila pen sngo hina snong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki ruki don hi convey bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban pmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kanungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hangni shuaban take up yung project day ban su thu bakla habang warra yaki investment habang warra yaki bakum kini ki project net yang nga opi ka bakaddu ka jimtoy kan long yangi ki kon samna. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.